So akukho mhlambe la khona wabona ukuthi no and mina ngiyasebenza impela kodwa ngiyibona imisebenzi yami ukuthi iphele lapho ucabanga nokuthi no angiyidikile le ndlela le. Ndomenda ngaleni mashisi phamba mase noma meshitsha mina ukho lutho ngale ezinye zibe igudla imhoshana ufana waphansi la eBergville emazizini ubusingathi njengamanje siseBergville emazizini ubonjaneni ngiphethe ubhuti omdala bhuti sanibona kunjani mfowethu ngiyaphila mkhaya sihlanganile lapha kusomatekisi kwamnandi kwanje ya sihlangana namhlanje noma sengisindwe ezinyawo ngicela ukubuza mfowethu umcimbi obukhandwe izolo usho ukuthini kuwena njengomuntu engicabanga ukuthi ubebongazo ukuthi usekhulile ngicathi nezinga lomculo selikhulile ubusho ukuthini nje kuwena bhuti bekukubonga nje ukubonga nokubonga abantu basendaweni indlela abasikhulisa ngayo kuko konke abakwenzile ukuze sigcine la sikhona bekukuthi ke konke lokho esijwayele ukwenza emadolobheni ngikuthathe ngikusondeze kubo kungabi sekutheni baya le down ukuze babone yonke into ngathi angiyilethe straight ekhaya ebaleni bese ngibalethela osaziwayo baba babathandayo babe khona babe sebaleni kube mnandi nje so bekuyiloko nje kakhulu ngiyezwakala bhuti mfana asiqale nje ngokubongela ngokukhula kwakho ngokwezinga lempilo ngokwezinga lomculo ususebenze kakhulu bhuti so akukho mhlambe la khona wabona ukuthi no and mina ngiyasebenza impela kodwa ngiyibona imisebenzi yami ukuthi iphele lapho ucabanga nokuthi no angiyidikile le ndlela le cha ngicabanga ukuthi mina sengizamile ukuphusha if we have ama-artist angangolwawo Stallion Osiya ngicabanga ukuthi lokho kukodwa kukhombisa kona ukuthi umsebenzi esawenza ezinkabi records uyabonakala uyabo yebo mhlawumbe ukudikila sekunakhona mhlawumbe ngenhlambe ezibaningi mhlawumbe phela emculweni uyabo kodwa ke izinto nazo lezo ezisenza ukuthi sibe strong kakhulu uyabo kunakuqala izinto engithi noma ngicabanga zingikhuthaza ukuthi okay I need to do it kumele ngikwenze uyabo so kuhlezi kungikhuthaza nje ngokomthetho ngenza kwethu ubhuti phambi kwami isikhali samashingo nogwajodla nezinja bafowethu ngicela ukuthi ngishayele ngoma encane bese uyayiqedela awulezo nsuku zenjabulo yobe womnandi sibeka umsito bhuti mdala siyabonga ngicela ushout out to Iziphelele Media siyabonga kakhulu kwiziphelele media nangokufika nje ukuthi izoba nathi noma ifike phela sekuzolandwa igqoko kodwa ke siyabonga kakhulu njalo ngenza kwethu siletha iphelele siletha inohlonzi siletha zijuice ngesingisi bafowethu sila eBergville siyabonga kakhulu.